Ating dagdag suporta karang Migit 2,000 persons with disabilities o PWDs king Pampanga kay batlang tinanggap cash assistance ampong rice subsidy. King pa magmasusi ning 48 Disability Rights Week. Penny munande dina Governor Lilia Nanay Pineda, Nanay Party List Representative Florabel Yatco, Department of Health Secretary Dr. Jose Pujalte Jr., DSWD Undersecretary Monina Josefina Romualdez, Dr. Montserrat Chichoco, reng miyembro ning sangguniang panalawigan at taliwapang opisyal ibat king DOH at DSWD ing distribution ning SAUP. Balang benepisyaryo tinanggap 3,000 pesos sa assistance to individuals in crisis situations so Aics. Ibat king DSWD at kapit ng Kabana Abyas lalam ning Rice Assistance Program ning administrasyon ng Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Agpang king Kapitolyo ning Pampanga parti programa king balaw sa suporta ning gobyerno king sektor dareng PWD king lalawigan. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking balayan susuyo.